Mai ka goi na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel backton re night la mai thon riu dare. Aside September tarik padai kum singnai na chui na padai the Gaanphiu Tamenglong local newspaper king in Sam the call. Infal September tarik kathum. Manipur government recau trok Infal West kau kuki mainun rekongi tu na lumsi mai re drone attack sukan melam kau pugut khang high level committee ka siam kan the September tarik khat nong drone attack su khau te re gan khat thai na man sai azu kabiu kan chongi kabiu kan mepang khotai police personnel ka thum ni ka zau kan chonge Director General of Police Manipur re order tipat kan mai thelai na cultural khau drone sinsu na attack sukan metai Manipur khau patsat mak mai chiagi tu na sakane committee ka than ka siam kan mai te re drone sinsu na attack kan mai bom nun tai examine supni kumna akup mai chia kau mi tong chiak ti hai ti in thak nu pni tu mai lam khau zawgut pni tu na sakane member pangu ri ka siam ka mai committee khau tai Ashutosh Kumar Sinha IPS Additional DGP Manipur Reserve ni kumna Army Air Force kani paramilitary forces tong senior officials nun ka zaw kane COP technical members nun re committee ta in kha khangni authority ti law kane drone attack lam khaw committee re phugul lana September tarik runa kathum ngan lung khaw report ti khang ti thai kane Infal September tarik kathum Khurai Lamdong Infal East District khaw lungba mainun ri Caltrox area khaw drone sin suna ka khoi mak minun ta attack sukan metanu nimak mai indaw na torch rally tat kan the September tarik khat khaw kuki mainun ri khongi tuna lumsi mainun ri drone khaw bomb launa intai minun kai khaw ti kai kan tuangi mi khawtari me pui khathai kumna bai me azu ni kabiu kan chonge protest kai bam minun tarui Manipur khaw ka luai na latlu pat kan mai khaw state khani central government rate Manipur khaw ba mai tangak longam mak ba mai ti hai pen mak mai indaw na slogan azu kaw kane tingkum khathian na latlu nai gong kan mai khaw concerned authorities ri chuzang mai phongwang ngam mak ba mai ta chan na nu ni mak mai indaw kane mai pui azu ri ka khoi mak mai ta bom pat kai na suloi kan mai ta nu ni magi tu na slogan kaw kai kane protest kai ba minun tai ri drone khaw bom pat kai kan mai nun ta action la lawo khani central forces koita Manipur khawri laganu tu na demand su kane Kolkata September tarik kathum West Bengal State Assembly rui rape suna suloi mai khani vegetative state post coma unresponsiveness kau galau mainun ru kau death penalty ti khang Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill juicy nong pass su kan the Bengal Assembly rui mitwang bill pass su kan mai kau tai BJP's legislative team rui athung kan mage Mitwang bill tai Bharatiya nya sanhita kum singnai ni china kathum khaw amendment sukhang dinglaw kan chongi kum na chief minister Mamata Banerjee roi Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita kum singnai ni china kathum khani protection of children from sexual offences act kum singnai na ru na kanai lam khaw debate sukan me khaw tai katuang government kum na prime minister ri mitwang bill hai pa sungam makani tuna sakane prime minister ri into mainun ta ngak law khang tan khatna sini sin thau kan magi kum na kama union home minister khawri resign suni mai thawi tuna sakane Kolkata tung Arjikar Medical College and Hospital khaw into my doctors sa rape suna suloi kan metang nationwide protest at kay na mitwang bill hai pa sukang demand su kai kan chonge chief minister the junior doctor the rape suna suloi kan mai nun ru khaw CBI repugot na inchup mai lazan sulaw mai kahawi tuna sakane mitwang bill hai government reclear suna final clearance khang president office thawgulaw katum khang Mamata Banerjee rate changhoi kane saba mai bill hai central laws ti ingwan khang presidential assent kage nai ba mai BJP rules state nun khaw rape suna suloi kan mai case nun lam khaw BJP legislators nun right na ba mai ti hai chief minister Mamata Banerjee repian mak mai indaw kane West Bengal khaw patba mai lam thu BJP leaders koiri khanna sabami tiki Unnao khapat kan melam thu tabui suna BJP leaders pang latsa makchu tuna than kane West Bengal khapat kan mai rape case lam khawna sabam khang maijak magna chu tuna BJP legislators nunta Mamata Banerjee re sakane Infal September tarik kathum ka khoi mangmai khani security force nunta drones ka re bomb inpat kaina attack sukan me khaw chief minister and Biren Singh re mithia kha terrorism tandi ka khoi nai minunta action lap ni de tuna sakan the Dilung mai nun ru khaw terrorism tan ba mai ti hai Manipur state government re ka zinai mitan sin thau na action lap ni de tuna Manipur chief minister re sakane Manipur khaba mai goi re akhatna suna kalang tipat khang suba mai nunta athung puni tuna sakane drone khaw re pat kai mai bomb re Infal East district khaw security forces bunkers kathum ni sukasi laukan chongi drone bomb tai Sunday nung Infal West tong kautrok kadangban khani singda khaw inpat kaina tingkum tamru na kanai mai pui akhat ka zaw na ganai ta suloi kan chonge
kumna bai megan ru rui kabiu kan chongi mitang mandi nung rui infal east kau drones kau rui bombat kai na security post kani bunkers kathum sukasi laukan chongi tuna cham de rui sakane bom rui kabiu kan mai nun ding khau chai tingkum ta chat na mai tuna puile tv journalist ni kasau kan chonge Tamenglong September 3 kathum Manipur State Power Company Limited MSPCL rui praise note September 3 kathum nung tipat kan mai thelaina phai khatam ru na kanai KV loktak tu riangpang line hai jungle clearance kani line maintenance suni mezang rui September 3 pungu khori tarik ta chat kum singnai na chui na padai kak hai lau thuan khuang ta chat khau rating zin khuang thum ngan hai shutdown la puni tu na ti thai kan the MSPCL tong press note khau tai general public kani consumers koi khau gong tak mak mai nai ni me khang ta lung ha mai inda wi tu na sa kane Gaza September 3 kathum Israel rui military pressure tiba mai hai in thak mage thai hostage koi ta in pat lau mai phan thai me pum suna coffin khau kan yu kai thawang puni tu na Hamas military wing Abu Obaida rui warning ti kan the Israel hostage tong panti hai Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu khani Israeli army ban khau nai the nim lauba mai Israeli nun khau siswai mai pat mai goi hai Israel Prime Minister Rikari lani nai prisoners exchange deal ti hai Israeli army rui su katuak ba me tu na ni sakane Israel rui military pressure tibam san nim lauba mai nun ta in pat ni tong rame kumna kan yu rui military pressure hai ran gu tong na ye thai coffin khau thai me pum nun suna thawang pu ni tu na sakane kumai jang rui Israel mai hostage nun ti hai thai me pum suna ka haw ni ring na kan yu kai ti han hungdat me ta ka haw chu chumai hai ka da thu tu na sakan the Hello pensioners, Tamenglong District Manipur information. Tamenglong District Pensioners Association members koi khau ti thai tu mai thu Tamenglong khau nai mai Punjab National Bank tong bank passbook hai nai bam thei kum na UBI dau tong passbook khau PNB silna dianglau na sinba meta nu dat ma khe kum na PNB passbook ladat khang bank account number zan le passport size photograph khat ti lau thu tu na sai thau ku mai PNB passbook lamak me nai thai ka bang khau contact number khau detail thalau nu we 8730942090 kumna pensioners strong annual membership fee rupees 500 taini karu khau khilau mai contact number khau GPay ti lau nu the rupees 500 la mai rui Manipur State Pensioners Association DA or DR in tan ba mai nun khang the central government employee nun thu DR or DA hai 50% di the Manipur State employee thu DA or DR hai 32% na DA kumna 40% na sini titang lawo to na demand subame kumna rupees 200 nai me meeting expenditure office stationery le sansi na thaiman mu tuang na ye thai rupees 2000 na sini aniu duang da tat kan me jang si kadam la chamlo na jang si mik dui raw lo ko tu na ding lo mai thailai na in kha bam chong the chu lau thai lo mai goi chu lau thai lo mak mai goi khoni din kadai lo pu tho by president the Manglong District Pensioners Association Office of the Rongmai Naga Youth Organization Manipur Tamenglong Longren press release Tatkan mai August tarik tamru khuang chikiu makhai tingzin kai megan khau Mr. Kathai Pau gon mai katingkum tamru na khat son of late Lungrai gon mai Dailong village khani Mr. Mikuliang Pame katingkum suina chikiu son of Adang Pame Tausem village kanai da RNYOTL rui drugs or heroin number 4 brown sugar high kanai khori nim tau thi kumna September tarik thum kum singnai na chuina padai nung kalan khuang khat kai megan khau RNYOTL dong office khau kanai ta cham kazi mai cham launa impa laudat kan the kumna Tamenglong town khau nisa or any intoxicant pot phum lana business ba mai koi ta sausin gut na bampni by chairman RNYOTL Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik padai kum singnai na chuina padai lau chuan ting rai na ye kalan nai na ye ting sin muak na ye zing bang ting rai na ye lau tai bu tarik pungu lau chuan ting rai na ye kalan muak na ye ting sin nai na ye zing bang ting rai na ye The Gaanphiu DGM Cham subscribe Sulauni Mai Hametai inquiry complaint Sulauni Mai Guirui 9612535794 kau contact Sulaupu Mai ka guai na king sui na king lau mi khang ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel back to rei la mai thon riu dere asai king tu cham hai khau ring ngal lau the in chuan ding sung khwang ru na kanai ma khai kai me gan roi king in sam da la kho thon gu the